Duhai ya Roma la para rembak. Pak bila sekelar mau becek ya. Bini ki situ. Pak bilang kok sekelar bini dua ya. Siapa sendok ke kakek kak? Siapa sebini akan dua? Orang Carlos sengko. Kasta sebuluna hekop. Jangan ngucak kastale. Lah ngucak rah cek kakek cemburu mun ku bini dua. Sambil yang bini di emak kak, sendok madu. Lebih kayak laki dengan kakek. Kedi ngaki ya lek. Mun orang bini ndek madur ya lek. Bila isu harga pagi. Apa jungan emas lek? Dinah makai tak apa jungan emas, engkau apa jungna dauna jete boy. Era kan menggangan sati ya, sebanyak kan ceten. Nyapa jungna uncet teh. Abis suara kejadian kan cet lek. Lah nemu boy kaki sejauh pagi mundeng laki ngocak. Chong. Itay. Ambo hello. Dari mana, Chong? Dari Roma teh. Udah sampai dan coba dengar nggak jua. Ya mun kok nyokol tak rempah nabrak teh. Ya lah bodoh, sampai lagi mun kakek. Lu mah habis teh katela, Chong. Anu teh. Ngurus laku tak lemegul teh. Ya montro gula lah kota nih, Chong. Ya anyar mari arian pade. Gul kapi nono orang dina, Chong. Lu Chong. Nun kaki je laku apa mi beda gul tak gula. Ya lakon reng gawat teh. Laku proyek. Soki berarti kaki mau laku proyek, Chong. Ya pernah kan arete laparak soki ya teh. Sambil sambung tua ya. Tangutang lah kare telo polo. Ya pak lah si telo polo aja keserat teh. Pernah kan lah soki teh. Rokon kaki lah pancak nengkok sama rodin kaki aja. Ya mun kaki, Chong. Pas cek lo jadi mun suruh tebet kalebut nabi biru. Saya enggak, Chong. Mun kaki lah soki kalau pai mah cedin deh. Abang je teh, mun kok lah soki kaki bingko saya kengek kada teh. Lah sampung tua ya. Tinang koki ngin ngangin teh. Oh iya lah. Lawanan, Chong. Iya teh. Buh, yuk makring landi panakan. Jika kan pas saya 30 juta. Aning kok makin mau cedin tak tuan beri rokok sebaik lek. Pas koro minta sampung tua mau dolo. Maya teh. Iya, Chong. Apa buat teger teh? Pernah kan repakun soki. Pah bila teh abah saya sok ya. Ajarin kina kana odin katalanya mantap sih. Ya Allah, abdina ridho mana bibimpan pasoki lah ya Allah. Abdina ikhlas. Hak lillah ni aku ikhlas mun bimpan pasoki ya Allah.
Bah, pabadamin amin na tong. Nambong sa bayi raman. Ya bah bila ba siya di dia. Iya kapan nga ke soki ya yang pengiro kok. An. Ya tak kira gelem soki ya ba. Pasti saran na kaki man. Lu Radin. Mun ker din kok ben kakek lakun pakun din. Apa na si kun pakun man? Ya nasib padin la tak gelem soki. Acili kina kana odin katala nyaman kapi din. Mangkan kok la jeung aja si terosok ya din. Mak pasti kepurun na kaki si sok ya man. Ya teroma pung areng tuwang kok din. Duh, makailah takang matukang colok kaki man. Niat dah kaki jelakon na. Banyak orang minta soki ke pangeran. Cik kebaikan langken keng teroma senang reng sepo. Kapan lah soki? Kutu mah seneng nga. Reng sepo na sakit patang tontung sa taretanan sa arabot na. Tete, mon karo mas seneng reng sepo, tak usah soki. Kan ka kita masasa reng sepo boyla cokop man. Keng iyong ko din. Yung kok beni karo tak masosa din. Jiya repot dah kaki man. Salala tak soki, ki masasa reng sepo na. Tak iya din. Mau nengak kasi lambak katang reng tuwa din. Karo katok pun saya tak din. Ya mun sangkolan ngantol kapi din. Cara betingkok situ. Aduh laman. Orang ingak kaki reman. Tak kira tangke bumi. Cuk rasa harap apa tong. Kengin jauh ku din. Engkau ben kaki rela aku tu soki. Malah daripada ben selain. Ya mun udi pas daripada kapi man. Tak kira nemo. Tak kira beda orang soki mun tade si miskin. Orang siapa deng soki karena beda orang lain si Odin lebih malarat. Ibadah remedin, aku tuh melarat dah ya. Ya soki je ke bayi ambisi man. Si penting elong tak sompet, nyabek lancar keluar ke dalam. Beh. Berdenak kape. Iya bun. Abu mah ayo alako. Kita miskin, Bos. Ya mungkin mereka soki mah ayo bun. Kaki demak din, cantik terus soki ya. Abu ceceng ngeceng din. Wih, sabuk jadi ya, mat apa kaki meki cengeng? Ya mung karola kowe ngakri bun tak kira ka soki bun. Beh, arah apa? Iya kok bi kaki mang kok binis reng. Ya pasal aku apa? Kong hula ko proyek. Proyek cetak kerja ya. Coba kalah aku. Iya. Taron dengkok tak norok man. Mau ada bak di senung kaki din. Ya siapa sih tak terus Soki ya? Cuma cek salah kaprah. Soki cek kebaik ambisi. Si paling utama elong tak sompet. Nyabegi lancar keluar ke dalam. Derma, parcaja. Mun tak parcaja, pas bukti haki. Apa gunanya Soki mun nyaber tak bisa keluar ke dalam? Saka dinto tak ingki? Saka dinto.